Kaseng Henyo Tributes Council seng kami kasin kabar kalayo banjurib yang ya kejaka kabadan halum sorbe. Marjan berkafayar al emergency service rengkat kajian dan lau additional magistrate ka East Khasi Hills ki officer ka municipal board berki pulit. Hagan ka jilik karalang jung kaseng lalap bebunteli ki ying ki balakang talano. Ubaroi kupar sendram presiden ke HWC ya bekren cekila patai kubur. Ulai tu babun ki bru ki basa ke jaka kini ki bawa nak jala Assam, Uttar Pradesh, bana kiwi ki jaka. Balbunru kini ki muslim. Ubaroi ul ongru balada ki bor pini distrik habakili i dala ki jogi kmat kimla banweng ki ibreu kaseng kasalai banweng hi balada jia ka no ka jia klumar ki bor pini distrik balka sarkar kin haban shim ya ka jingkit khli. कितना आदमी हम लोग खाली 2 जन कब से आया इधर कब से आया इधर इधर तो हो गया हम लोग का सास ससुर भी इधर में रहता था अरे आप कब आया हम लोग का तो हो गया इधर में ऐसे ये घर कब बनाया तो 15 साल कौन दिया आपको यहाँ बनाने के लिए अब बनाया क्या भाड़ा देता था तो बैठा था इधर में किसको भाड़ा देता पंजाबी लोग को देता था तो अभी बाद में हम लोग को ही ऊपर में चोरी ऐसा इल्जाम लगा दिया कौन नाम बोलो लेट भी देता था लेट के बारे में भी बोलने लगा ये तो चोरी से लिया है बाद हम लोग से तो पैसा लेता था अभी तो मना करने लगा कौन ले लिया आपसे नाम बोलो पैसा कौन लिया पहले पैसा देता था अभी पैसा नहीं कौन लिया बोलो ना पहले कौन लेता था पंजाबी लोग लेता था कौन पंजाबी लोग जब से एक सेकंड बाबूजी एक बार आइए तो ये आप लेते थे देखिए तो फिर कौन लेता था पहले लेता था लॉकडाउन का पहले लेता था लॉकडाउन जब हुआ उसके बाद से हम लोग देना छोड़ दिया उसी को पकड़ना है हम लोग को बोलो तो नाम नहीं मालूम है हम लोग को पैसा कैसा दे दिया नाम नहीं मालूम तुमको मालूम ही नहीं तुम कैसे बोलता है पंजाबी लोग को हम भाड़ा दे लेट का भाड़ा देता था घर का भाड़ा नहीं देता ऐसे बोलता है तुम लेट का भाड़ा देता था कौन किसको पैसा दे रहा है क्या नाम है उसका क्या नाम बोलो नाम हमको याद नहीं आ रहा है कि पैसा दे दिया लेकिन नाम याद नहीं आ रहा हम पैसा मांगने से आप देगा नहीं क्या अभी जब हम लोग का ऐसा होगा तो हम लोग को अगर पैसा मांगेगा तो हम लोग आप लोग को बोलेगा क्या नाम है नाम अब्दुल क्या अब्दुल गनी यार ऐसा है आदमी आप अगर बोलेंगे कोई हाँ से हाँ क्या काम करता मांग के करता है ऑपरेशन वाला आदमी ये कहाँ से आया कहाँ से असम से क्या असम का मंगलदोई डिस्ट्रिक्ट मंगलदोई एपिक कार्ड है इलेक्शन कार्ड एक और का आदमी तो इलेक्शन देने गया क्या नाम जो अभी 3 महीना ऊपर नाम बोलो मतलब ये लोग सब लोग झगड़ा कर रहे थे तो हम वीडियो किया जस्मीना बेगम कितना आदमी रह रहे हो वहाँ पर 4 आदमी हाँ क्या नाम जस्मीना बेगम उस दिन आप लोग आप लोग कब से वजह से कि इसको मारने लगा बाबा तो छोटा सा नाम बताया आप कब से आया हम ऐसा करने लगा मारने लगा इसको 10 साल कहाँ से घर से बाहर नहीं निकलता डर से बोलता हमको मारेगा और है रूम और अंदर नहीं है उधर से घूम के चला ये यही ठू दीदी का है नाम अमीना क्या अमीना बेगम जी मेरा ये आईडी है अमीना बेगम कब से रह रहे इधर हम तो रह रहे जब मेरा माई पहले इधर में रहता रहा तो मेरा माई तो अभी कितना साल हो गया हम लोग का साल तो अभी कितना हो गया
टोटल 8 फैमिली था, लेकिन 3 बच्चा हम गांव में रखा अभी, 3 इधर में इस्लामिक स्कूल में पढ़ता है। अभी इधर में खाली हम 3 बच्चा। Hadin mana kalau yang jong kaseng ilawan daladi ningkong ni ajaka mereka baar ngilawan lang bat ki officer jong ka MCL bat hadin mangilalap ya ka jingdon jong kini gibriu kiba sa BA nya kani ajaka ngilatho ya ka complain ha UDC bat kiwi bat kibor ilai iru ya ka statement ka ba UDC ulah penmi ba kani ajaka bar ko we ka badan hang ni ka don ka jingele kes ka ba mau ong kalong sub judes ti hadin mangi ya ka statement jong DC na kalyang jong kaseng ngilatho sa kawi ka city ka office yung DC bat ka office yung DO cantonment bat kiwi kibor ban penpau ba kum kaseng ngem so yahap ya ka jingkren yung DC ban ong ba ka don kis namar ba nakalyang jo kaseng hi nadu kasengi ka banengkong ka bangiwan ha kani jaka habang ilalap ka jing sisya ndi ta ngisyu ngam ngilale lu ya ka jing toket daladehi ban lap ba hatu kani jaka ka don kis ne am sisya kat kum ka jing lap ka jongi ka long ba don tang laingut kibri ki bele kis kani jaka bat ka jaka ka ba maki ki le kes ka di ka berit ka bumut baki kamtang itu jaka ki be maki ki le business ti hadin mangilalap ya kata ngilatho UDC da ka ban ong UDC bat kiwi gi bor ba pihak ban le ya ka spot inspection haringkat kaseng bat kiwi gi bor kenang ba pinlap ya ka jing sisya no pinlap ban syong da ka basyong te po DC office ban syu ay ka rai bang imla ban le namar ba ka don ka kes ti ngilabu ro ka por sitayo hapo sitayo ba ka DC office haringkat bat kiwi gi bor ki dai ban le ya ka joint inspection hajakah nang ban lap le UDC jong ka East Hills ubala shim ya ka senjam ba shwa ban kut kata ka jing aipor ka jongi menta ka singi ngilawan daladi hakabana ka office jong DC ula pha yo additional district magistrate kiladon ki officer na po ka municipal board nya kalyang jong ka office jong ka police department kum juru na po cantonment board ka jinglet ka jongi menta ka singi bat lembat ki officer ngilai il dalagi jong ki khmat ba ka jingele kies ka David Thick ya kani ka banta ka basaneng ka bandiat bat ki basa nang ta kini gibri ka basyang thi hakabang ila yo banyo ki ka office jong DC ka na ka district administration kila shimlist ya ki kerteng bat ya ki yeng katnu tuli ki long yeng ki don bat ka jing sim kerteng ka jong ki lalam ba kaya hap kat kum ka jing ong ka jong ngi ha ka to singi ka mangi ong ba ki don prapo hadu shispa tuli ki long yeng ki basa BA nya kani ka jaka bat nakalis ka jong ki ru kila poi hi sa ka prapongot kaumot babun na ki khang tala ya kini ki kamera ki bagisa bun don na ki bakim don po yeng na makila yo jing tip le si bakan don kani ki inspection Nrei nakalyang ka jongi harengkat bat ka district administration ngila yo ban shim ya ki katu kan ni ki kerteng jong ki beri ki badan hang ni bat ya ki tu ki bom don ngila shim ya ka list jong ki tu ki yeng lan ni ki jakasyong ki jong ki ti langba kan ni ka jingwan menta ka singi nga try ka district administration ka office jong DO defense estate officer kum juru ka cantonment board ba ka board sarkar hi bro kwe kin tip ya ka jing sisya ba kani ka jing dawa ka jongi ka jing dawa ka basyong nongrim ka jing ong ka jongi ka long ba to ya kata ka bale ki slightly ki jaka ai ba ka kut kan ai rai ndre ya kini ki balat pat prapo du sis pat tli ki long yeng ki basyong basa bean hang ni ya ki dai ban shim ka senjam ban weng no kloy na kani ka jaka but ngi up ya ka report ka ba additional district magistrate and submit ka district administration but nginom up slam tan balada ka district administration kam shim kam abakala lap dala ki jong gikmat bagini gibri ki syong bean yang ni jaka ngin sapet bat kai ka senjam ka ban kalyang jong asam ngin sa shim nang ni syakmat himanta kat kum ka jing tip ka jongi ka basdang nang thi na po surok ka dukan sya bat kuwi dukan tho team kabalat nang to artli kini ki jaka ka don hang ni haneng ki ki bale ka business scrap business bade ka bal ya deal begini ki tiar tinjot bat kiwi ki ma kita ki jaka ki ba dangile kes mantabat ka DO kat kum ka jingkeli ka jongi naman ngila ya kendu ya we ni ki bayele kes ubaar we bayele kes di para jong tahi u layap no laklat no ngi sim lala bani kendu ne na ka jing toket ka jongi ya ni ubrio uba don ni ka business hang ni nakalyang ka jong ula ai da ka jing tho wa dia ka sengru ban ong bangangam don bantai e begini ki bri ka syong ba nya ka ni ka jaka ti ngisim mi kata ka jing tho ka jong namar ngim 4 lap 4 don boong yung nang te gibasa ang te boong ba de mau ba aja ka ti nakalyang ka jong uru la da ai da ka fedebet ya ka seng ban pentik kana ba mau don jinga de e ba ka ti ka jaka ka ba syong bean re ka jingele akis ka jong u ka de bitik ya ka business ka jaka ka bu don business bun na ki gide na ka jat beri muslim kidi ka jingkam ka jong ki ka long bakiwan na Assam kiwan na Uttar Pradesh ba kiwi jaka ti majority na ki hi gide na ka jat beri muslim kat kum ka jing shim ka jong i ki kerteng ka jong hajing sisa karai ka bakhadu ban evict ikini gibriu ka office ng DO district estate defense estate officer maka kare ban shim ka sinjam ban weng ikini gibriu dengi na kalyang jong kaseng na mar baka hap hapo ka jurisdiction jong ka district administration jong East Hills ngin but din lang bat ka office ng DC bat kumjuru bat ka DO office
ya kata ngin sale tang hadin chisngi arsingi bang ngila sothu ba kini ki bawan ban survey mentang singi kin submit ya report ka jongki tendang ngila ngothu ya report ka jongki nakaliang jong kaseng la kalong kumnu ru ngikren na ka basay ba hadin mangilawan hajaka bagi officer jong ka district administration kilawan hajaka kilai I dalang jong kikmat ya ki jingsi sya balada nakaliang ka jongki kimshim ya kasenjam kaseng kan sa simpat de ki simjam lada don kam bangin wenghi dalade banwan ni jaka ban be ikini brio ngin sale e kata bat kata ka syong lada jakum kata kandon ka law and order situation ka district administration ka sarkar ka office ka defense estate officer ka haban shimejikli amang ngimla ban show up ban ong ba ka district administration kan show up ingiru ka bomla ban long naman ngila kren ka basya na du maningkong bangimkwa ban yu I bakni ka jaka po lum sorbi kan desa ka way pat ka episode jong ka themetor ka bagi brio kin show sabe anya kani jaka balada don kam ban khot yu pat ba hadin mengilak pen I kani jeng sisial ada don kam ben khot dupat ba jong ka briu nyotrek berok ko be ban wan lang ni jakar ngin sale ya kata til ada jakum ta kan mi ka kenrum kenram kan mi kan law and order situation ha ka district ba ka jela berok ko we atra ka sarkar ka ban ship jing klip bat kini ki bor ba de pet ni jakar te shwa ba kata kan ja ngasu ban kentu iki hak po kapor ka balengkot kim de ben shim than kapor ki de ban wan ban penjot no lane ban penprai kini giyeng ki ba kini gi brio ki sabe anya ni jaka ding lap mentahi naki prapo tli gilong yeng atrai kumba saupo sanpo tli gi de bakhang tala ngim ong bakila phet na kani jaka namar kat kum ga jeng tip ka jongi kini gi brio ki mi nang step nang ni jaka ban de bala shanu ki wan pat men mit kani jaka ban sa tingim ong iki bagila phet jendat nang ni jaka re tang ki khang tala kala ban de ka daw baki tip bangin wan menta kasngi kala bande ka daru bakilit belas no ti kata ka jinglap ka jongi jing khang tala kam long relevant ni kani kam ka jingkwa ka jongi ka long ki khang tala ne phim khang tala ki yeng ki don ki jakasa ki don ka jingkwa ka jongi ka long bakini ki yeng de ban pan pra ba ingni bri de ban be na kani jaka